Uray saan kayo kuman ang mga sawa, tatang? Apay ngay alap-lanak ang mga sawa kat ubingak pa'y mat anak kao. 65 ko laeng. Ay, ayos lang kumamat kanyak no mga sawa kayo manen. Ngampilin niyo kumamat ti asawaan niyo, ah. Apay, di mo kayat ni nanam apirleng apara kanyak anak kao. Jak kursonada ti style na. Naarjod abakit. Di kolor amin apasit ti bagina. Di kolor ti buok na. Di kolor ti kuko na. Pati ko rimatmat na nakat at idug. Tapi nasilpon na. Isulat nakita ka bakit akas jay. Sumat itan ti kasta anak kao. Bakit man kan ubeng? Ada karbengan na agpapintas. Kanada na kay baga kanyak tatang. Sadot ka no at talaga ni Nana Perling. Saan nga amin ang may danon kan ka kat agpaysaw anak kao? Amumatan na kiti tao. No adda apal da, tila ibagbagada pamadakas da iti tao nga apalan da. Saan lamay may sa tinangibaga kanyak? Aduda. Basta ay ayatek ni Perleng. Oray anya pa da kitang ibagbagada kontra kenkwana. Ngam, amangan numarigatan kay to tatang. Anya ko matipakarigatak ngay. Mayat kit di at adda katulong ki jebalay. Addantun para dalaos kan para luto ki jebalay. Tanos mang petak ngagpasada. Addan makan asang petak. Addantun para lutaw anak kao. Grabe mo't na kita at tao. Nalaing dangag patakas. Ala, baybay amon nakita at tao Perleng. Di ka madanagan. Taurayan niya ti dandanon da kanyak. Sa anak to ang maupay. Ay ayatin kalata. Awan tiyag baliw kanyak. Agyaman na kardo. Naggasatak at talaga tasyak tinayat mo. Sigurado ang naragsakak to iti danam. Wen taamin na panagayat. Ipaay kukin ka. Di kanto pagsangito na pulos. Agyaman nak. Kud kasano. Agkasarta ka diin kardo. Wen ikasar ka oray simple la kasar. Gumatangak iti baboy ang maparte intun kasarta. Umdas mat siguro ta 5 ababoy anya. Anya, ay nagadun ngay. Kan may isa. Apay, adda paggatang mo ay. Adda di urnong ko akwartak. Angam kurang. So nga ilakok di nuwang ka ta inayon ko apaggatang iti baboy. Saan da nga minunay kayat ti karnit nuwang ditaw. Ay na, jay nuwang moon ti partyam. Tapno saan amaksayan ti urnong mo. Anya? Kan saan tan nga agawis iti adu a tao. Dagiti lapada ta a senior citizen ti awisen ta. Tabas sitlat kanun dagiti senior citizen. Anya? Sayang ti adu asagana. Gastos la dayta. Idulin takit din no adda masobra. Yala sikati makaamaw Perleng. Apay, sigurado kayo ang makatulong kayon to iti agbalin nga asawa yun, nanang? No siya, uray saan kayon ang makiasawa? Takababain lang, Agsao ka man ako na akon si Kareya. Pangaasim tadi ka agbalin akon trabida. Maumuma akon dito'y balay. Iso apumanaw akon. Ha? Sumanao ka kabalay. Iso apumanawak man laangan. Makiasawa akon. Kasano? Kat di kay mga... Wan! Sa dutak no sa dutak. Awan may tultulong ko. Awan amok at trabaho dito'y balay. Sana bale? Tagtalaw akon dito'y balay. Awanan ti problema, Maria. Katbaya ano kayat naman ang tiya makiasawa manang. Uray lapdan ta no talaga kayat na. Awan maaramidan ta. Ay, wan nga ron. Uray kumaano, agbalbaliwan. Kababain iti agbalin nga asawa na. No saan nga agbaliw ni nanang. Sapay na singpot sa kano genobyo na. Kaasimot ti agbalin nga asawa na ano bilang laang. Unay mo't ngaminan ni nanang. Manipod ubing ta, kas giant ti ugali na. Inan under na idi tatang.
Saan nagtrabaho Apulos iti unang tibalay? Wen nga rod, kanti madi, at dapay biso na. May maglaki din Taday di tatang ti imalaan ta iti ugalay manang. Cardo, alaam man ti charger ko tanay, malublubat to'y cellphone ko. Adamat dito ti charger mo. Masadutak nga rod ato makder, nakaidaak dito'y sofa. Darasam Mabit lang araw, Perleng. Darasam tamangan no ag-off to'y cellphone ko. Oh, at tuyain bakay. Pakisaksak mo mutin, alakay, tanay jak magaw at tisaksakan. Nala, yag mo nga ron ta cellphone mo, Perleng. Dasaya at mata nasapa ka asimbang Cardo. Gimatang ka iti karnit baka. Wain, Perleng bakay. Sige, lutom nga rudon, tamabisina kon. Sige, ayaban nakto no nakaluto kan ata, ituloy ko abuyaan tay buybuyaak iti cellphone ko. Sige, Perleng. Darasam ti agluto, tamakasidsidaak at talaga iti karnit baka. Kaimasam ti agluto, Ni, tatang, da kayo mataglablaba. Ayan ni nanang ko, ayan. Nakaturog pa, Ria, balasang ko. Napuyatan nga main. Anya? Anya't nakapuyatan na. Cellphone? Gagangay na, taday talat libangan nan. Ay, una yan ni nanang. Di la mabain iti aramiden na. Agasam dayta. Agpasada kayo. Ngamda kayo pala ti ang trabaho dito'y balay nyo. Da kayo ti aglaba. Agluto. Kan aminan. Anyalat kukuin ni nanangan ngay tatang. Sige, siyak ditan tatang. Sublatan kayon nga aglaba. Ay, nasana yun, Ria. Siya kaon. Masitla na ito, uy. Siya kun tatang. Siyak pa'y ti mabainan. Gapoy ti aramidan ti inak. Ala, sublatan kayon tatang. Day, adda kamot gayam, Rhea. Wan tay mayak naglaba. Tapat to doon ninyo mat ti asawa yung aglaba. Kat mabambanog lang aruden nga agtrab-trabaho. Di kay lamabain iti kastang aramidan nyo. Anyalat makunat ti anak na kada kayo ngay. Ay nasingput di asawak. Sana Apulos nga grek-reklamo da ijay. Wan ngam di yung mat abuswan ti kinasingput na Agabuso kayo mat. Man-manon ti kasken ni tatang Cardo nga asawa. Iso adi yung abuswan. Ay ayatin nak unay ni Cardo. Amin nga ibagak. Wun amin kankwana. Iso apatsyak adin tumauma kanyak ti may kadwa nga amayaw anak ko. Apa nala daw ka itasimbang Cardo. Ada ngamin nangarkilay tilugan. Iso nga intulod ko pa ida bakay. Siguradom laang ajay lugan ti inarkilada. Saan asika? Anyakan sa. Amom may tas ka lang ti babae ti biyag ka o Perleng. Anyat amok ngay no adda palimod mo. Ay nabakit. Si kalaang ti ay-ayatag. Kan may sala kaya kaon agbabayak pa ilaay. Ay ado ti lalakay a babaero. Kano ado ti amamok akasta. No kaano alim makayda. Isumot ti panagbabae da. Kat anyat insangpet mo amakan wan numasida. Tay paboritom apasayan Nasayaat. Madamdaman ton alutwom. Tamasahin nakman pay. Ay, nagsakit ti bukot kan tel-tel ko. Itay pay lang urayan ka. Ngam nagladaw ka matasimbang pet. Pasensya kan, Perleng. Mabitla nga raw tagpulisak sa kan tumasakyan bakay. Ay madamdaman nga agpulis ka. Masahin nakpay, tanasakit una yun ti bukot ko. Anyamutin, nagapgad mo tinamay amon iti masida, Cardo. Kastaya, saan mati ko nakabakay? Saan mo't nga? Nagapgad nga road. Ingagaram sa mo tapno sa anak ang makasida. Nay, saan mat Idoblem nga iluto. Nagapgad. Nayunam iti danum na. Ayaban nak numabalinan. Makapaawan ganas matikas to'y.
Kumusta amat nga tanti panagdanadana ng kantatang kardo manang? Kasdi nagasat ti inatakin ni Tatang Kardo, tanasingpet kan nagagat. Uray agil iladlat kukuin di inata, saan na nga ungungtan. Anya? Nasingpet nga minunay, iso nga agruam ni nanang. Isulat sarsarita ang dagiti kaaruba da ijay. Pasaray bugkawan na pa'y kanon ni Tatang Kardo. Anya? Ay, kababain nga rod ano kasta? Dilagbain ni nanang. Awan lang nga rod aramiden nan. Ta ultimo aglaba ken agluto. Ipatudon na amin iti asawa na. Ngam kasjay pa iti aramid na. Anyan? No apay ngamin nakas di ni nanang. Naturay launay ngamin. Malagip ko iti ubing tapay. Uray di tapay kabaalang ti aglaba. Pilitin na ta nga uray manulat tawon ta iti. Wen nga rod saan tapay nga agis eskwela iti. Maasyan mo't day di Tatang kadata. Iso at tulungan na tang aglaba iti. Nasingpot mo't lang amin ay di tatang. Iso nga anderin ni nanang. Ala, sapay ko mata makapanunot to ni nanang. Uray kas di ti ugali na. Inatalat ta day jay ben. Saan tarong bang aguraan? Wan matkat di amanang. Tsak matkat di gurkuraan. Madilaw ko lang ti madi nga ugali na no daduma. Ni, adakay pa'y mo diti balay yu Tatang. Di ka nagpasada ita? Madamdama anak kaw tagluto akpay. Ken lepasik pay jay lablabaak. Ni, apay, di asawa yu ngay. Apay asaan nga iso ti paglabaan kan paglutuan yo? Maululaw isa bayak nga ginana. Anya? Ay, manipod samot nagasawa kayo ka di nakapay inlutuan kan inlabaan Tatang. Ha? Saan mo't isa o taglutlotaw ka naglablaba. Italaang asaan ta maululaw kat nga raw. Nakaluto kan, Kardo. Mabisin ako. Perling bakit? Dani nanay nga anak kaw. Di mawas. Ay, nakaluto kan, lakay. Ay, nan, ituloy ko ti agluto no saan ka pa analpas. Ala, siya kun bakit? Takunam amaululaw ka. Saan? Ay, uwan nga rod. Ngam ikarigatak, para kan kalakay. Ay, ada ka mag-ayam na net balasang ko. Naimbag man, tadimawas ka dito'y balay. Ay, Kasasauna ka tainam anak kaw. Sung batang mata. wan nana. Mangan ka dito'y balasang ko. Ay saan? Pumanawak mo lang. Sige, mapanakon. Ne, Tatang. Kitaan nyo ti salon at yu Di yu abuswan ti bagiyo. Aginanakay mat. Saan na puro trabaho. Sige, mapanakon. Why, anak kaw? Naglastog mo't nga agsasauday kay nga anak mon. Pangpangagan naksamot. Saan? Si kakit di mo. Jak kurso na dati style day kay nga anak mo. Kasla pagparangan na si kaamin tagtrabaho. Nga awan ar-aramidag. A senyorita ak dito abalay. Tutupaksan day kay nga anak mo. Malabay bay amawn. Gagangay iti anak Concern iti amana. No pagpilyan ka, Kardo. Asino kada kami iti anak mo, ti pilyam. Kat si ka siyempre, ta si kakit nga ron di asawak. Rumbang lang, tanusaan. Panawan ka adagusan. No panawan ka, agsangit ka? Uwin Ay ayatin ka unay perleng. Amumre ta, no panawan nak. Nasaysaya at la tumanga dakaw no ti barsa nga. Mari Perleng, intayo ag nightlife. Agpaiso, kaano mare? Inton rabiin kadwata dagiti friends ko. Ay sige man, tamaburyungak nga agigan dito'y balay. Ngampalubusan na kangata di asawam. Wan, apikit din asaan. Palubusan nakday chay. Awan ti saan kin nila kay kumare. Wan amin. Sa bagay matkit di nasingpo ngamin nila kay mo Perleng. Ay wan iso nga rod akinayat ko. Ta sobra ti kinasingpot na. Uray bugbog kawak.
Nasingput lata kanyak. Natulnog kanyak dayjay, mare. Nabartag ka mat perlay. Kaat agreklamo ka. Di mo kayat ngang partekan ka. Ha? Labaran nak ket dila kay. Ha? Labaran nak tapno mausawa na. Darasama. Wan, mabit na ang perlay. Perleng, sumurot ka kada kamay. Intay makipalot. Ah, ijay. Ije ka bang ibang abarangay. Agbalon kay ti kwartam. Awan mo't manok ko. Ay, awang problema. Basta da kwartam. Sige nga, Rod. Urayan dak. Tainak agdawat iti kwartakin nila kay ko. Ala nga rod, darasem. Tanong malpas tayo ijay. Agdiritso tayong agdisco. Nay, ada ka mat dito'y paradaan perlay. Ayan tinapasadaam. Ha? Apay bakay Kasapulak ti kwarta. Iso nga umay ko alaan. pangusaram iti kwarta bakay. Adda na patig agatangek. Ala, yawat munta na pasadaam tani agdardarasak. Papanam ka di manay. Adda mapan ko gatangan agamit ijay balay. Darasam tani, amangan no agseran ti paggatanga. Kurang ko tininom ko. Agawid tayon tarabeen, perleng. Ang mga norurayan na kanya sawam. Naimbaglakan niyak na sa anak nga agawid dita. Awan problema iti asawak. Tanasingpot day jay. Man nakaawat. Manipod nagdan na kami. Diyak pa'y naputan ngayon tanak. Ay tanak day jay. Itad na amin nakasapulak. Oray marabi anak nga agawid. Inakong tanday jay. Labaran nakpaikit di Nakasingsingpot nga raw. Iswasyat kit di. Tatang, di yung man panuynuyan ti madi nga aramid di asawa yo. Awan lang nga rod aramidan na, nagbisyo pa'y laang. Bakbakitanan ngam kanayon amarabyan. Kanayon nga agpuyat. Kasanon nagsakit. Nida kayo mo lang ti mapasubo amang ipaagas kan kuana. Pagpalpalabasan na lay ti oras day jay anak ko. Bisyo na day jayan. Kandamag ko amakipalpalot kanupay. Nagkunamay. Awan met manok na. Kasano ko maamakipalaw. Kadagiti kakadwa na ha. Ado ti tarakanda. Kitaan nyo atanay ang mga nuibusan na ti kwartayo iti bisyo na. Bagbagaan nyo di asawa yo, tatang. Parbangunain. Apay nga itakalangas sumangpat perlaing. Oray tawan mo't dakas nga aramida kardo. Nan pastrakan na kiititag punlusak. Rumwarak mo't laeng. Papanaman ay. Adda outing may kadagiti kukumare. Anya. Kanayon la akastan. Diyak amaw no sa dino ti papanam. No talaga mo't lang ay ayaten nak. Maawatan nak. Kan baybay anak man iti kayat ko nga arabidan. Laglagi pam, nagkari ka iti kanya. Ano aklunan ka? Di naktupaldangan. Itad mo amin na pagragsaka, kardo. Iso abaybay anak, tapno awan ti rumso arire iti nagbaetan ta, kardo. Ala, mangan kayo laang. Ado tinaluto, tatang. Pasensya ka na nakaw. Mabisinak ngamin una yan. Agsaraaw ti tiyan kaw. Apay, awan man nandiya asawa yon. Napan man nagbulak-bulan. Wali nga ron anak kaw. Kunak nga agluto ngam awan mo't gayam bagasmen. Anya, inal daw agpasada kayo awang bagasyo. Tiamok akat kimatang ni nanang mo. Saan mo't gayam? Pati masida, awan. Ultimo asukar ken kape, awan. Ay, daytan ti ibagbagak kada kayo. Kunak mangamin adiyo ikan iti kwarta ta pagbisyo na laang.
Apaan nakmat nga raw no jak ikan. Kumabil pa'y. Bugkawan nak. Kababain ka na iti karuba. Iso nga itad ko latan no ko ah. Ala, mangangkay nga rodan. Kaasi kay mo, tatang. Adda akon dito'y sango tiri daw ti balay mi. Tuktuo ka kon. Akuray ka. Nakapadlak mo. Anya dagito'y nagdadakkel abag kan karton dito'y ayan tiri daw. Ne, kawas ko mo dagito'y. Apay nga da dito'y dagito'y. Ay nagloko day di akarton. Iso nga tatinangirwar ka dagito. Nanet, adda ni tatang mo dito'y balayaw. Apay, anyat masapulyo ka ni tatang, nana. Ay kwa, impadlak na nga mintiri daw ti balay mi. Kat nairwar dagiti kawas ko. Apay, di yung maawatan ti kasdya ngay naramid ti amak, nana. Ha? Kaya tasawan day ta, papanawan na kayon. Pumanaw kayon iji balay na. Tadinan kaya ti kaadayo jay. Ha? Pangaasim, anta kasaritak ni tatang mo balasang ko. Pangaasim. Padasot nga ayaban no kayat na ti makisarita kada kayo. Ngam no di na kayat, di yung mabali na pilitan. Uwan balasang ko. Lukatam jay balay ta ata agawid tan. Apay nga inruar mo dagiti kawas ko. Suray, perlang. Ngamanjakaon. Jak kayatan ti maan-andar. Ha? Ay agbalbaliw akon karto. Promise, di kan anderen. Basta manjakaon. Di nakpilitan. Tatalaga ang manjakaon. Aglalaki akman no di ka sumurot kanya. Aramidam ti kayat mau. Oray pagtutuunam dagita lalaki miti biyag mau. Makamuka. Mayat kit day tasublatan damot ti stress ko ken ka. Ha? Agul uli makaklaang perlay. Ngam iti ununeg kaw. Mapunpunwa na kaon. Jakon kayat akaden na tinagar nga asawa. Nabanlog akaon. Iso pumanaw ka. Tulungan dakman ang mga yayo kin itatang yo anak ko. Di nakmut kayatan. Di yu ipilit ti bagiyo no talaga adi na kayon kayat nanang. Awatin nyo at tigasat yu. Tanatangken mo't ngamin ti ulo yu. Anak ko. Agnaid kayo manin dito'y balay. Ngam pumanaw kami matan. Lumasin kamin iti pagnaidan nanang. Addan basit abalay mi nga impatakder nila kay ko. Iso nga agmay-may sa kayon dito'y balay. Alan kasinsin Rayma. Pautangan nakmuton Bayadak tumulaang. Promise. At dapay mo nga rod utang mo kanyak, insan Gemma. Agbayad ka pa'y nga umuna sakan tumanan pa utangan. Ay na, parehas mo dayta. Nayunam ki din ti utang ko. Igulpik ta bayadan. Promise. Ay, kasanuatan. Ungtanak nila kay kuno kisayak jay iduldulin mi akwarta. Kat, apa ibagam ngamen? Di mo ibagbaga Isikreto, Rayma. Sige na. Maasi ka kumama kanya kun Awan igatang ko iti kanan men. Naibusan ti bagas me. Awan si daan me. Awan pa'y kape men. Pasensya kan. Ngam limagasutlat maitid ko ken ka, Gemma. Sapay la ko mata maawatan nak. Kari ka mangamin akaring agbayad ka. Ngam awan mo't na ititid mo. Uray sa nga ribo la ko ma. Ha? Adtoy. Ala umuntoy limagasot. Umdas mo't siguro daytan nga igatang mo iti bagas kan si daan nyo. Ala, yag mo nga rodan. No syaklat at da kwarta na. Jak imutan, nagitawanan. Iwaras ko ti kwarta, kadagiti marigriga. Naglukon. Madipay tinakam na anangawat iti limagasot. Oo na yun day ta, Jem.
Nagpintas na lugan tinagsardang ni tabatong da insan, Rayma. Asino nga tadakin lugan ni ta amantay lakay? Diyak mo Gayam da siguro, wano am mo da, wano kabagyan da. No kabagyan da, di kabagyak matan. Kasinsin ko nga ro di da. Gatuan siguro Ay na, nagbak nang matakin lugan ditan. Nagsilap, kan modelo tilugan na. Asino nga taaya? Ay na, inkadamagan atap numapnag ka. Madamdama basitan kasangsang pa na. Kababain mo't numapana kadagos dita. Insan Rayma! Ay, umay kan bagi. Ay, unay kan insang Gemma. Mangkig-kigtot ka mo. Ay, pasensya ka no si Mreka latan di tiri daw ti kusina yung insan. Madama mo ti pa naglutom. Ay na, nagimas mo talutlutwa mon, nagbanglo insan. Wen, tailutwak man di kasangsangpot asa nga ilimi insan. Apay, asino nga min di bisita yung insan? Nagpintas di lugan na. Bayaw ko. Kabsat nila kay ko. Ay, asino nga'y abayaw mo? Jay Adeja Brown. Wen, iso, simangputdan nga agasawa. Umay dalag bakasyon. Ngam adda ginatang daalote dita saan unay nga adayo. Iso ti umay na pasyaran. Di magas dito'y balay. Ay, imbag man. Ay, pala talaga dagiti adu ti kwartana. Kat, inikan na kay ti pasarabo madulyar. Si kakit dimot. Dolyar nga ibagbagamot. Awan. Apeng awang ngay. Ita kailangan nagkita. Awan itad na. Dawatam Mabainak. Dinto pa'y dawatan di asawa kakapsat na. Siyak tulaki din. Ay kababain insan. Sa dino ay abanda tayan tinagatang daalote insan. Di talaang asideg. Jay abay tilote da katuganga. Ay, asidig magayam. Ay, umayak to mamatan maburi nga di tabalay insan. Pukawan nak to mapangkayon niya. Umayak mamanta kita mamajaluti ginatang na. Sige, pukawan kanto insan. Di ka lagbain sumurot-surot. Pasalsali ka lay jay. Saan da kamat nga am mo? Ngam apaya sumurot-surot ka. Makiamamuak ka. Awan mo problema iti da itata friendly akmat. Amok ti makibagay ti sabali a taong. Imbes nga glaba ka, tanay na urnungan ti murang ta. Sa nga bantay manan. Ay na, saan pa nga schedule ti panaglaba kita? Merkules, ti schedule kong aglaba, lakay. Ay, si kagayam ti ibagbaga ti kasinsin ko abayaw na, sir. Ay, siya gayam ni Gemma. Kasinsin ko ti ipag mo. Nice meeting you, Gemma. Kastamot ka da kayo, sir. Da kayo gayam tinakagatang iti day talutay, sir. Di nakawagan iti, sir. Mangrumyulat ta kuman. Ay, wana nga rod, Mang Romeo. Damag ko akagap-gapuyo ka no jay abroad. Wan. Nakabakasyon na kiti makabulan. Agsubyak tumutlaeng kalpasan ti bakasyon kaw. Kasta iya. Kaano nga umay kayo man nandito, Mang Romeo. Ay, mabalin na katangdana ang agdalos di tiluti, ano kaya iyaw? Una. Kung nakngarod nga agpasapula kiti kapsat ko iti agdalos di tao. Ay, syakon, Mang Romeo. Nagagatak ng agdalos. Sige man nga raw daday. Ang mabalintag balay, sir. Ikaro kiti pa nagdalos ko ti balya ka kwarta. Kasapulak ngamin. Masik ako makanyak, sir. Ay, stay, Mang Romeo. Sana balit kasinsin ko ni ipag mo. Manuangay ti balya maaday. Ay, no mabalin na ka di uray 5,000 ta. Ikaro ngagdalos. Sige nga raw. Kontratan ti pamayanta. Basta dalusam amin ti lutimay. Kan imulam ng iti insangpod ko asidlings. Ta itid kon ti tangdan mo. O sige, Mang Romeo. Ariglado! No kasta, di mawaten iti tangdan na, bayaw?
Uwan mo, tipag. Intan kulatan ata kaasi mo. Nagpakpakasi nga may nakasapulan na ti kwarta. Kat, anya tulagan nyo bayaw? Dalusan na tintero alute kan imula na dagitin sangpet ko asidlings ti prutas. Kaano-kano amang rugi nga bayaw? Madamamat ten ti panagdalos na itay. Di mo nakita aya ipag. Ha? Ay, kasta aya. Jak na si puta na. Kat nasaya at nga rod ano nagdalusan. Makamukay nga ruda na niya ta agpasyudadak manay. Tanay, ado pa'y tiya si kasuwag kay Jibalay. No kasta, pimanawan jay bayaw mo, insan? Wanje ma. Kat nalpas mo, jay daldalusam. Saan pa ya? Naglawa. Malpas ko ka ada gusto jayain. Ininutak oret a kontrata mo. Kaano nga rod manin nga agdalus ka nga? Kinton mawaya anak manan insan. Karibriban mon sa manang Jema. Kan pinatidog mo man ta ko rimatmat mon. Kan ure dagiti kukom pinasilpuan manan. Kawan nata na nabayagan na jak pinasilpuan na gitoy. Pasilpo ka pasilpo. Di ta ti papanan na iti utang nga makwarta niya. Ututangang ngamot. Tangdan ko dahito ka ni Mang Romeo. Kahit nalpas mo nga rodan tay kontrata. Naimula mo, nagidi impamula dakin ka. Nagrigat. Nagtangkan di daga pagmulaan. Ituloy dan tumata na. Anya, nagluko kan. Naalam mo di bayan mo nga mong kastati bagam. No kaya mo disikan ti mangilepas. Nagrigat. Naglawa jay lutida. Mabanugak, lugi. Nagluko kan. Di mo kumapay nga rod inala titangdan mo ano masadot kagayam amang ubra. Kintad nga rodan. Isublimpay laang. Awanan. Nakimusan na dya kwarta. Nagluko mat da ang kasinsin kon. Apay ngay adi na ituloy tar aramiden na. Naminsan mat la nagdalos. Alaray ma, bayam ta siya kung timang ituloy iti trabaho na. Kababain mo't ka ni bayaw mo. Siyak ti mabain iti kasi nga aramidan di kasinsin mo, ipag. Una yun da ang babae. Kat singiram tungarod kan kwa na titangdan mon bayaw. Ay na, awanan Pinagmaat nanti kwarta binali na. Anya? Hello, Nana. Naimbag nga oras mo. Kastamot kan ka, balasang ko. Sikatay ka barbaro ababaw ng dante bilinan niya. Wag. Siyak nga raw, balasang ko. Ay, nice meeting you, Nana. Antik gayam nanti bilin. Agkasinsinda ka ni nanang ko. Isu nga antik. Kanakan nakagayam. Nakita kan ija story din na minsan. Ngamjak among antim ti amok. Aya! Aywan, adda ni antik? Ay, awam mo't. Adda na panan na. Adda dinarayan da akasar. Ay, kasta aya? Nana, bumolo da mampay ti sa nga ribom. Taitad ko na madamdama. Adda nga mintay bulbuludak ka na anting ang awang maghayam. Itad ko malaang no itad na ti bulbuludak, Nana. Alan adda nga min bayadak nga order ko ka nam na magjaytad niya anting aw tutangag. Ay, sigurado ka tanay. Ururno nga ti sweldo kapag gatang ko iti agas ko, balasang ka. Wala na, di kay madanagan. Sa anak mga ulbon, no yung karek, talagang aramiden. Lukasta, imutang kan kadadya ajema ansing. Wan, manang. Kunana mo't abayadan na apaman nga itad mo ti utangan na kan ka. Ay nagloko mat dadya ababain. Wan puno, mangibagbaga iti kwarta kanyak. Ngam igignorak, tadapay latay sigod nga utang na kanyak. Diyak ko mapautangan nun. Ngam nangala mo gayam kan ka. Iso abayadak latan ti inted mo asang haribo. Inayon ko iti utang na kanyak. Ay, jakmat amo nga dagayam sigod nga utang na kan ka, manang. Sorry Wan, okay lang.
Ngam inton maminsan amang ibagamanan iti kwartakan ka, di mon ikan, wan. Wan, manang. Grabe nga ro day di akasinsin ko, auntie. Nautangan na tayo aminan akakabagyan kan kaaruba na. Ita, dagiti matan sa nga ilit ti utangan na. Wan nga rod, ay apay mo't day a babae. Saan nga taamabain iti kas di nga aramidan na? Saan siguro, auntie? Nairuwam na nga minan ti kasdi nga aramidan na. Nagagatmat niya asawa na. Imposible nga kurkurang da. Kat awan mat anak da. Jay pagpapapintas na ti paggasgastusan na, auntie. Kitaan nyo Kani, kunamlan mang opisina iti kasding itsuraan na. At dapay kat atiw na nga asawa ti baknang. Ay, kat nakabayad kan. Saan pa'y nga rod, auntie? Jakmat masingir, taagungot-mat no singir. Isupay kit di ti adaganas na nga agungot. Uray siyak nga rod. Uray agpaunal ako ngam awan mo't. Sapay medyo dakkel agatad ti utang na kanyak. Saan laada tayo tinakautangan na, auntie? Amin akaaruba tayo. Napinda na nga inutangan. Ultimo bisita, utangan na. Al-altitan na ida. Makikayam kampay idi. Ngam sabali ti pinsar na. Utangan na ida. Kalpasan na. Saan ngagbayad? Ay, no saan ngagnakam da dya akasinsin mo. Amangan no makasarak to iti pagbabawyan na. Un nga rod Ngam numagipitak. Talaga apilitak asingir na. Tanagbanugan mimat nga agasawa di inutang na. Wana, karbangan tayo timang singirkan kwa na. Tautang mo't na ijay. Saan mo't adinawat. Inutang na. Kasano nga Gemma? Manabulan ang tintad ko ken ka pawayway. Ngam di ka matlaong may agbayadan. Nagananakan jay utang mo kanyak. Umayak to ka din na makabayad, No da kwartak, tata. Sana mabalay ti kasta. Agbayad kan tanay, aganakan jay asawak. No apay mga minanangas asawa ka pa'y lang kalakay kan. Ha? Ay, anya nga ita, dadala ka nga rin paggastusa maon. Kan amangan no kwarta lati kayat day dya babae kan ka. Tamo na mga min ngagpapautang kayo. Ay, awan bibiyang mo ditan. Jay utang mula ang ti panunutang. Agbayad kan tanay kasapulak ti kwarta. Awang nga road. Paruto man dagiti bukaw tayo sa ti pagbayad ko no kaya mao. Ay, di ka gararamid si Kajima. Pastre ka na. Ni, Sana ka pumanaw ditaw, aging gadinak bayadan. No kasapula na maturugak di balayaw, haramida. anya? Oh my kat ngaminan aya, Jema. Di kalagbay ni tikas tangar aramidam. Inuwaras mo ti utang mo. Kung di utang ka nga awan mo't gayang pagbayad mo. Kanya mabalin ko nga'y, awang nga road. Jeba, umayak man. Nantibilin. May sama day nga ikit ko. Sumaningir. Imbaga lang aron nga wampay kwartak. Nan, tagpupuka man lang dita sila dun. Ibagam nga wana ka. Ay, makaamo ka, Jema. Problema mo daytan. Ure ag naedda di ti balayan amang bantay kan ka, awan bibiyang kon. Dayta ti ganabang. Awan pa talaga, ante. Uranan wag awan talaga. Kastalata ka na yun ti bagbagamon. Di ka mangarod aggunay ngagdiskitar. Agtrabaho ka, tapno na pangalaam iti pagbayad mo. Awan nga rod master ka na trabaho, ante. Siyak ngay, kasano akon. Jak pumanaw aging gadrin akbayadan. Ay, awan pa talaga, tata. Ay, pasensya kayo ka din. Agpakpakaasa kada kayo. Insan, umayak mo ito nagsingir. Takasapulan mi at talagang ti kwarta nga inutang mo. May saka mo, Rayma! Imbaga lang aron nga wang kwarta ko, ngam dagulit kayo. Parutan nyo amin ti bukaw, tayo pagbayad kaw. Anya? Nagdarom kayo. Awang bibiyang ko. Anyat mabalin ko nga ikaw ang ngarod. Ada pagpaarjud mo, ngam awan pagbayad mo. Grabe magtikas na nga aramid mo. Anya nga rod ti aramidan tayo, Chema. Kaano ti talaga pa nagbayad mo?
Ibagam tipit sa kanal daw. Into no may atawan. Tagsapulak pa iti panggadak. Tapno da pagbayad ko kada kayo. Amante, aglumunga ka. No daw may agsinger, ibagam nga awanak. Ibagam anapanak nagtrabaho. Kahit agkulkulong kalatan, aging gatinggana. Kawanan na. Kapilitan na. Marengrengak, isong aglumunga. Isarama ka na yung tiri daw Tanan daw may, sanda ka makita dito nagtibalay. Agtaraya ka dagos iti silid tanan daw may. Makamo ka. Awan bibiyang ko ditan. Ta may stress akla nga mang panunot iti raramidam. Ang no kayat mo, mapan ka ni di kabakiran, ta ijay ti paglimangam. Ta sigurado, awan makakita kan ka ijay. Anyat ko kay Jay ngay. Kana sino ko makadwak. Duata kuyugan nak. Ay, makakadkadwa. Ado ti atap nga animal akadwa mi jay. Kayat mo, tay tulod ka. Manja mo Itanyaga po ngay. Dito yan unag ti paglabaak lakay. Tapno makalabaak latta. Makamo ka. Ni, Ha? adda kalaban. Ay, mapana kung dita silid. Ay, anyamat ang nagitatatao. Mangigkigtot damat. Nagpardas man ang ti panagtibayok. Ay, nagnerbiusak manan. Oh. Anyat sang sangitam, Gemma. Agner-nerbiusak mo da ka na yun nga oray awang gap-gapu na lakay. Mabutbutungak pa'y. Anya? Kastoy ko ka dinitag na nayon. Di pa naglamlamang ko. Nakat kastamot ti kayat mo. Yaglamang. Kung naman, tadyak ibagbagat ti kaadam ni ti balay. Diyak kayatan ti kastoy lakay. Numakangagak na iti mangipukaw itinagan ko. Agtibayo akadagusan. Agnerbiusak. Mabutbutang akakanayonan. Kahit, anya taramidin ta. Isaldak sapay lang ti basti tatawid ko. Taiso ti pagbayad ko iti naiwaras nga utang ko. Anya? Kasanon no di mo masaka. Sayang Agtrabaho aka. No ada masubra iti kwarta pang isaldak. Aramatag nga agapla iti trabaho. Diyak kaya ti kasto iti ang nanayon. Matayak iti nervyos. Pasaray agtagtagay na pakpayan iti sana na pintas. Kaslaak mabangbangungot ang kanayon. Alang aron, makamo ka. Pasensya ka, ngam awan mo't ngamin mabalin ka. Tapag biyag tamat ti matmatgadak. Pag nakmamraytan, inton maminsan, di kan umutang. Uray ko maano, pag business mo na itaut-utangam. Hanggang saan mo, tapag papintas mo lang. Sorry lakay Saanan maulit dagijay. Basta mabayadak ti utang ko. Diyak to umutangan. Sa apel ako mga rod, tamatakdaram da ita akarim. Ngala, tulungan ka sumapol iti mangsal da iti tawid mo adaga. Papanamanan danyo. Ada mapan ko gatangan ni Jay Ilay. Anya ti mapan mo gatangan. Apay, ay ada magam amin. Apay, masapol nga ibaga amin kat ka. Katuan taasawa na kangarod. Ada karbangak amang amuno sa dino ti papapanam. Kano anya ter aramidam. Masapol nga updated ak akanayon. Nadula amin na ita. Nay, apay anagbanglo ka launay. Adala mapan mo gatangan ngam nakabangbanglo ka unay. Binis ngay mo pa'y tamabilbilang abuok mo. Kilamad man law mo mag. Sige, mapanakaon kat nay. Amang ano marabyanak. Amang ano narigat sa pulan jay gatangag. Anyat gatangam aya. Umayak tatulungan kang agsapol. Ay saanan. Diyak kayat tiyadakan kaduana. Kayat kau tiyag may sa no kasto nga adna papana. No kayat nak, ikan kay ti house and lot mo ading huling. Lukluk ko naksamot, Daniel. Luklukwan nga. Saan? Seryoso ak. I love you.
I love you too kung nambutan Adamot asawa mo. Kat ore di ta ibagbaga Isikrita huling. Pangalaam kumamot iti house and lot nga itad mo kanya ngay. At nabalay ko iji probinsya na di inang kanamang kao. Awan agnanaad. Bakanti na ijay. No kaya tinak, ijay ti pangibalayakan ka. Agawid ta ijay. No ngay ipulong da kadag iti kakabagyam iti asawa. Saan? Takontrada amin iti asawak. Ha? Saan da akaalaan ti asawak? Di na kayat ti ugali na. Aniya? Ay, no makita da ka nagiti kakabagya ki jay. Sigurado akayat da ka. Ay, kasta aya. Iso nga aklunin na kon huling. No kayat mo, ikan kay ti kwartam. Agpaisaw. Uy, basta aklunin na ka. Kan sumurot ka kanyak tada papananta. Sa dino nga iti papananta. Ay, damagampay lang. Amumon O anya, mapantan. Sige. Sikati makaamaw, Daniel. Ni, da kayo mananang. Sumrag kayo Mayet, anak ko, dilaym imay ti amayo dito ibalayaw. Saan mo't? Apay aya? Awan pa yung arudan ako. Ni, rabiin. Napanandaya? Adala na pan naginatang. Ngamawan mo tun. Diyak makontak ti cellphone na. Ang mga nadaman na sabat na barkada dan Kat napandaman na ginuman. Uray ko maano ag text. Tapno sa anak nga danda nagakastoy. Ay, huwag nga rod Unay mo ni tatang. Napanandaya? Hoy, Danyaw, agriing ka. Parbango nun. Danyaw. Agawid tan. Bumangon kan atan anyat orasan. Mala, ang robot nga rudan huling. Katay kwartak ngay. Kunam ngay kanak iti kwartak. Kwa. Tay wallet ko nga. Naitaman na napandagan iti pantalon mo. Mabit lang nga raw. Apay nga. Awan mo't karagat ti wallet kaun. 15,000 pesos karagat ti wallet kaun. Awan mo't tan. Inalam samat huling. Anya, ay agtal na ka man. Di ka man nagpabasol. Diyak kinot ko titawalit mo Agtatakaw ka. Ay, awanin na lalak. Ada. Si kamot na ti kaduwak dito silid nga ayanta. Eso sikatin ang ala. Awan nga ro din na lalak. Ikan ang libak. Inarom ka nung di mo isubli na jay. Isubli ti kwartak. Apay nga ya siya ti pabasulam. Kawam matin na lalak. Napanan nga ron ti kwartak ngay. Alakit din. Isubli mong tinalam a kwartak. Awang nga raw. Ay, anya nga iti pagbayad ta dito hotel kit na po kaumatan ti kwartak. Ay, oray kapkapan nak. Kita ti bagkaw. Awan din na lalak. Wano, narigrig ko nga ta idikalman na jay. Ay, awan mo ta pulos tinabatin dito wallet ka. Pakibayad mo man pala ang tibabayadan ta dito hotel. Tabayadak tukin ka huling. Aniya! Nagturturugam idirabi edan nyo. Inawis nak ni kumparay. Nagsyat kami. Hindi ko nabarte ka kaon. Diyak kabalan ti agawin. Isa pinaturog na kijibalay da. Sino akong paray? Di mo am-am na di akong paray. Taga sabali nga ilay. Adaya diyak am mo akong paray. Adwa! Alala, ang di si katagpulis akaw. Sakto agdigaws tanay, nagangdudak. Agat arakak pa lang nga aging gaita. Di ka pa'y agtext. Di mo pa'y ipakaamot ayan mo mag.
Di mo panunutin ti kabalay mo ngagdandanag ka. Ay na, apay nga min ngagdanag kaya kat laklakayana kaon. Amo kaon char aramidag. At daawag mo. Ha? Apay nga i-cancel mo jay awag mo. Asino day jay? Yakam amaw. Wrong number siya. Scammer siguro. Hello. Apay aya nga umanawag ka huling. Tay utang mo. Di ka malagbayadan. Apay di ka magpakita dito yan. Apay, itartarayam ti utang mo kanyak. Ha! Kari ka akare. Kunampay ngay ka nakiti housin lat. Ngambulili kung kamagayam. Ha? Sardingan na kaon nga awagan. Tamangan numakadlaw ti asawak. Diyak kayat nga aga pa kami. Bayadang arot ti utang mo, tano saan? Ibagak kan ni bakit mo tinapasamak ka na ta? Kan i-forward ko kang kwa na ti video ta. Ah, video ta nga. Video ta nagkuyog Anya? Anya, nakigtot ka? Di mo namnamay na nag-video bayad ti pa nagkuykuyog ta. Ha? No tamom ka wais ka, nawawais akpay. Anya? Ala, agbayad kan? 9,000 ti bayadam. Ah, nagdakulan nga. Kat manula jay utang ko ken ka. Awan pa'y 5,000. Talaga kasta tabayadam ti panang lukom kanyak. Kat kaano agbayad ka? Awan kwartak. Agpili ka, agbayad ka wano i-forward ko kanibakit mo ti video ta. Tapno amaw, friend ko iti FB ni baka mo. Anya? Ay, saan Saan man natila ipurpurward mo iti asawak? Di ka agar aramid huling. Agbayad ka nga raw, tapnawang gulo. Bayad! Anya? Pangusaran nyo iti kwartaya, tatang. Pagbayad ko iti utang kaw, anak kaw. Alan bayadak tumot laeng. Ay, adaan tayo iduldulin ko naglakwak iti mulak anateng dita. Hanggang igatang kumot iti baboy at arak nagtatang. Di ka madanagan. Bayadak tumot laeng. Promise. Ala, mabit lang nga rin tatang. Oh, at daw iti bayad ti utang kaw huling. 2,000. Kurang day taoy. Apay 2,000 lang ngay. Day talaeng ti kwartak. Nayunam kunak nay. Kaya't mo tay forward ko ni baka mo ti video ta. Ay, saan O sige, nayunak na ita. Anayak at taluripaw. Atoy. Kurang pay. Anayam 5,000. Tauray bayadam to numaminsan ti daduma. Adya. Apay, nagdakulan nga iti singiram kanyak. Awam pay la dita tay house inlat ngay bagbagam. Ha? Jak kaya ti maululbudan danyaw. Ha? Kunam ngay kanak iti house inlat. Ayan na ngay. Ay, kwa. Makitam, di ka makatagaray. Talaga nga inuto-uto naklaan. Isong agbayad ka. Uray hulugam iti binulan. 10,000 pesos iti binulan. I-delete mo na ita video nga ibagbagam. Ay saan? Idulin ko. Tano di nakikan iti kwarta. At forward ko kanibaka mo. Anya? Ay, kita man nga rin ti bagbagam a video. Ay manjak Basta idulin ko laang daytoy. Ala, anayamon 5,000 pesos daytoy. Darasam! Sige, mabit lang nga rin. Kaya ni tatang nanang, agsingira ko ma. Nay, apay, adda utang jay amamkan ka, anak ko. Adda nanang, apay di na imbaga ka na kayo. Nay, saan mo? Nangusaran na ngay iti inutang na kan ka. Pagbayad na kano, matitiutang na. Anya, utang? Sino nga'y tinakautangan na? Agsasaron naman ang titext na jay ahulay. Ang sing-singir manayin. Diyas kinadya bakit. Nailaw anak kan kwa na. Hulda permut gayam na jay.
Ay, jak replyan. I-block ko hindi, tapno di na kung makuntak pa. Aday ta. Awan mo't may pakita na video kanyak. Pangbut-buteng nala kanyak na jay, tapno makaalay ti kwarta kanyak. Sakit ti mamaysaanan. Never. Hoy, Danyo! Agiring ka man! Bigat gaya man. Good morning, bakay. Good morning, Tarupam! Apa yan, bakay? Bigat nga agong ungit ka. Kita man day to, Tay video may ka ni Huleng. Nangalam di ka. In forward ti babaeng kanyak! Awanan kay ti baeng! Manangalilaw ka! Kwa, siya kaya na ita. Kaing ingas ko la siguro. Sana siya na ita. Awanan ka kit di ti baeng! Namin anon ngay nalilaw na. Napanug ako na mga awat kan mang pakpakawan kan kadanyo. Napanug ako na yan. Kwarta man anak ko. Ha? Manong ti kasapulan niyo, kan pangusaran niyo nanang. Ikanak man iti uray 3,000, tainak man agpaparlor. Ha? Agpaubingak man, papukisak to'y buok ko. Pakulurak tapno saan ang makita dagiti uban ko. Kan agpa-facial lang. Ni, itaman pa yan, nakalagip kayong agpaubing kan nagpapintas nanang. Wan, tagpaaramak man mo. Ha? Tila'y bagbagayo mat nanang. Alahan anak ko, uray utangak niso. Bayadak tunod da kwartak. Agpaubingak iti husto, tapno addaman mang sirpat mat kanyak. Anya? Wow! Si Kadaytan magdabakait. Ay, nagpintas kamitain. Kan imubing ka. Ay, kas kala agtaw-tawon lang iti 40. Thank you. Hey, nagpintas mo to'y bakit kaun. Kasta kumakanayawn bakit? Ay na, makapalagip, hindi ka umingan tapay laeng. Excuse me, tadala-alaak. Rumwarak matladagos. Ha? Papanam ngay. Basta, Nay, inalamot ta charger ti cellphone mo. wan, tamalublo batak. Ag-charge sakto iti papanak. Ay, at dantay sundok. Sige, mapanakon. Bye-bye you. Ha? Sino kay jay nakamotor ang dagaskan kuhana? Anak ko, at daninarang yaw, dito'y balayaw. Awan mo tatang. Apay napanandaya? Jak nga rod amaw. Kanayon mo ten amarabyan nga agawid. Kandi nakpay panpansino na. Anya? Nagapa kayo aya? Saan mait? Ngam nakabasolak nga main kan kuana. Ngam nagbabawya akong rajay ngay naramid kaw. Kan agbalmaliwa kaon. Apay, nagbabay kayo manan? Anak kaw. Ay natatang, tapno'y bagak ka na kayo. Kanayon nga gipulong ni nanang ka na kami. Apay nga minadi yung may katikinababairo yung aya. Kari kayo pa'y mutakari. Ngamawan mo tungtung palan yung akari yo. Nagbabawiyak mo ti amin. Ay, namin anon alino ko yun ni nanang. Kanayon na kayo mo't apakawanan. Nabannog mo't siguro na amang pakpakawan ka na kayo, tatang. Adamanan ng yangkas ka ni bakit kau iti motorsiklaw. Asino nga tadayta amang yang angkas iti asawa. Ay bakit? Apay asino di kanayaw na mangyang angkas kan ka iti motorsiklaw. Wala kang pake. Mabit man lang. Iba
Matanak mandan nyo! Sino dayjay kunak? Kanayon ka amarabyan. Kanayon nakamot nga itulod dayjay alalakay. Lalakim ka di dayjay, ha? Wan! Apay, ada reklamom! Anya, Babairo kan tupay. Padasak mo tag lalaki ah. anya. Ay, sinaam dayjay alalakay. Taamangan nun niya ti maaramid ko kada kayaw. Aramidam ti kay kayat mo. Taramidak mo ti kay kayat ko. Sore, ngamsaan kan nga ay ayatan. Ha? Naibaw ingan iti sabali ti panagayat ko kan ka. Iso nga agsinatan. Kat iso nga imbaya. Taumay kon alaan dagiti kawus ko. Ta pumanaw ako. Sumurot akon iti boyfriend ko. Sige. Padasam ti sumurot iti dayjay alalaki ta idarom kayaw. O sige, agdarom ka. Ngam iwaras ko mat ti video yo iti babae. Ha? Sanak amabutang amay darom. Tadamot armas ko, danyo. Sige, agdarom ka. Ta ipost ko ti video yo. Tapno ag-viral ka. Kayat mo. Ay, sana. I-delete mo man nga men dayjay video. Itaan niya agapaw. Armas ko dayjay, oy. Ala, ingka agdaruman. No kayat mo ti ag-viral iti social media. Anya. Mayay, pangaasyo man anak kaw. Tulungan da ka mang bagbaga iti inayaw. Di nakmat dengdenggenan. Natangkan ti ulo na. Ang lalaki mo tayo. Bakit ang nakasjay ti aramiden na? Ayan ni nanang ayatatang. Andaman ijayan ti lalaki nan ah. Anda boarding house ti lalaki na iji ilay. Amok ti ayan da. Anya? Ijay ti ayuyang na. Magbagaan niya. Tanusan, idarum ko ida. Ay, pagsasaritaan nyo kumapay na yung bagday toy. Di kay pala mangiwayat ti tanyaman nga adang tani. Bakit kan lakay kayon? Urnusin nyo kuman ti bagbagiyo. Ay, idijay amayo tinagbababae, binagbagaan nyo ay ah. Binagbagaan mi mat, ngam din na kami impangag nanang. Di saan kayo mat nga ipangag tapno quits. Awan lugi. Anya kayo ka di? Bakit kan lakay kayon kan ni tatang? Ng kasta pala tararamidin nyo. Imbes nga urnusin yung tibagbagiyo. Basol na ah. Iso tinangirugi. Itultuloy ko lang. Nagbalbaliwan ni tatang. Nagbabawyan na mati naramid na. Basta, sinaakon ti amayo. Ha? Danyo. Apay nga da ka dito. Sige sir, pusasan nyo idan. Balang kantis dahi tang asawak. Aglalalakay. Ay, mabitaan. Apay danyo. Idi si kati agbababae, indarum kaya. Saan mo ta? Unfair ka matalaklakayan. Kasta tirumbang ka na kayaw, tap nagnakam kayaw. Pangaasim danyo. Isanod mo kumanti darum mo. Agsuri ka pa'y ah. Ha? Ala, surin. Naaramid ko mo ilatikas diyay, kapukan ka. Ay, basta ikaray, manimon ulitin ti inaramid mau. Ala, tiyakon patuluyan ti darum kaw. Wan, urnusan tan ti bagbagita. Kababain, bakit kan lakaitan, ngam kastoy tar aramiden ta. Naitangarod kahit. Nagbalbaliwak mo't ngaminan, ngam apay ang nagibalos ka. Sorry, nakulaapan laang ti panunot ko lakay. Pakawanan na kuma. Ala, napakawan kan. Kat pakawanin na kumamay, bakit? Ala, agpin nakawan tangarutan. Ay ayatan ka lakay. Ay ayatin kamay, bakit? Suray talaga. Oy, David. Idadangan nakman iti pangdigos kaw. Sikan anon dawn? Nalangangawan respeto makapsat. Sakti inaw na ngambaw ng nak. Inauna nga.
Kasano ko mga inauna kang amsyak at nagbasit ka man. Anyat makunami timbaga ka, David, kabagays. Awan oras ka, magkisarita ti bastaw sa kapsat. Ah, takon di pa kipot pa'y. Alan David, itadangan na kao ni Tidigos kao. Oy, David! David! Di mo man kulditan tilapay ka. Ah, nagbayat nga ro da kulkulitan. Pustaan ta. Umudot da ito alapayag inton madamdama. Kulditak manen. Dandani bumara da ito yan. Kuldit. Talaga karkaritan na ka. Ah, ano na ito? Danog wano kuldit. Mapupunuanak kan dondon. Di ko nam saan ka kabalaan. Uri basitak, kabalak ti dumanog. Sige, lanugan nak lang. Tadyak mo't marik na tindanog mo kabagays. Di ka sardengan na dandanugan. Awan, naglagaan. Sige, agpabas ka. Tasyak mo't numadamdama. Awan respeto makapsat. Manong nak, ngam kaslabang bantay, ti pangibilbilangam kanyak. Apay, masiguradom ayang agkamsat ta. Ha? Nagbasit ka. Idin to tasyak na tayagak. Ampun ka lang, David. Ala, di mon ikaskaso ti bagbaga jay kapsat mo, anak ko. Amumatan ti ugali ni Dondon. Surdo. Ngam saan nga agpaiso nga ampun naklang nanang? Ibagaya man ti agpaisaw. Saan? Apay kumakit naggapo kayo ang mismo kanyak nga inayo. Imala ka ngamin iti day di apong yu alakay. Iso ti malaam iti hay tanak ko. Awan respeto na dyan doon. Siyak ti inauna kada kami nga kapsat. Ngam di nakpay respeto na manong na. Maala, paspasin siya amon. Di mon tutupan tapno saan kayo nga aga pa anak ko. Bayam tabagbaga akto maneng. Kanayan nyo abagbagaan. Ngam di na kayo matdengdenggan na nang. Isa baybayan yun. Tama nga noong tam na kayo manag. Saan? Kasaritak to di kapsat mo, anak. Saan kumamata kasta ti panagsasaom ni manong mo, anak ko? Saan aga po tadakdakkel ka nga adayong ang iso katagibas si tamatan? Adamatrik na di kapsat mo ang masakitan. Ay na, no kasano ti kinaababan na iti gurong na. Isumad ti kinaababat ti kordon na. Arsagid launay. Kanayon mo mat ngamin asurduan. Asino mat ti saan ang masurun ngay anak ko. Dudwa kayo nga kapsat. Rumbang la kumang agsinakit kayo. Saan kat akasta akanayon nga agapa kayo. Di David, ti bagbagaan niyaw. Ibagayaw, tay katan na ti kinarsagid na. Paawa efek launay ngamin. Kasuron ko, tikas niya nga style na ranang. Nimbag ng oras pa, ading Flora. At rak manay. Sapay ko mata saan ka umakanyak. Ni, si kamat gaya, Mang David. Sumra ka, ah. Agyaman na ka ding Flora. Namok ang nagawid ka, isa din nardaras ko timay. Agtugaw ka, Mang David. Agyaman na. Kumusta ngay gaya man di bagbagakin ka? Wah, Mang David. Ngam di ka madanagan. Ta saan ka nga purain? Ikan kay ti panawan mo amang tingitingi tiriknam. Basta siyak ay ayatin ka, Flora. Si kalaang tinakarik na akit ti kastoy. Mang David. Sapay ko maat, di nagtupaayan. Masing putakmat. Kanadamat itsurak nga uray pandekak. Hait lang amin, ti kurang kanya ka rin. No pa'y amo kasan tangag bagay. Ta dakdakkel wano nataytayag kang siyak. Hanggang nudatan to tag kagasat. Dublyak ti panagagat ko. Tapno saan kanto nga agrigat iti poder ko. Nagasat to nga rod ti agbalin nga asawam, Mang David. Una, ngam si kakumati kayat kong agbalin nga asawa, Flora. Sapay ko mata may kariak.
Nay, papanamdundon. Nakabangbanglo ka manan. Si Mang Puton di kabsat ko, saan? Wan, kagapgapo na ka no ijay balay da Flora. Sige, tas sumublatak mo't nga raw. Ha? Sumublat nga? Ama pa nagarama. Anya? Amom ngar arman di kabsat mo. Armamat. Nagloko kan. Nabayagay na kursonadak ni Flora. Iti lang amin cellphone ti pangar-arimak kan kwa na. Kan may sa, saan na paimot nga inaklon ni David? Kan di nantaklonan na jay. Pagan ano na kumakit bas-basit nga adayo ngam isaw. Nagkuyog da, ang mga no'y bagada nga ginada. Nabayagan nga agar aram ka ni Flora ngam di na matlaklon na nain. Siyak ti kayat ni Flora na nang. Nalabas ka mo't dundon. Apay ay akasta ka. Kabsat mo ni David. Ngam kasla iruruman mo mo't. Sana pa nang iruruman na nang. Ibagbagak latag paisaw. Una, ngam masaksaktan mo ni manong mo kadagita nga ibagbagam. Nang runakit sang kaulit mo nga ibaga. Sige na nang, mapanakit din. Tanak nunan nak ni Flora. Ikasar ko ada ako sa'yo. Amom nga armag. Armamat dun doon. Ah, agdeng-dengag kamat gayam ni David. Apay, may pari tayo no armagmat ni Flora. Apay, di maamaw asyak ti krasna. Mangkita ka ko ba matiti sa baling armam Saan ni Flora? Apay, masiguradom aya, akayatin na ka ni Flora. Di nakapagan ano dayay, taadayaw anatay tayag ng sika. Basta sumapol kay di sa baling armam. Saan ni Flora? Awan karbengam amang lapid kanyak. Tasan mumut anobya, wan asawa ni Flora. Tapno paritan nak amang aram ken kuana. Sport ko malang, David. Ala, huston. Saan ko maaday tati pagrikyaran yung agkapsat? Tapno awan riri. Sardengan yun adwa ti mangarum kan kuana. Oho, manjak Apay ko masyak tag surrender. Basta syak ti kayat ni Flora. David, anak ko, mabalin manan ang malako dagiti baboy mo. Wala na. Namalakaw na gito'y. So katakmanan iti babasit. Adunton ti katangag. Umad-ado ti taraken mo anak ko. Wala na. Isong ekstensyon nakto pa ito'y kulungan da. Una, makaamu ka anak ko. David, namalakom na kita baboy mo. Isardeng mo tiyag tarakain. Nay, apay manan ay adundon. Ado, tagrik-reklamo ka ruba. Nabangsit ka na. Sana na bang set ta kanayan ko adalusan? Kanadamat septic tank da. Uray pay, maangot lata. Siyak ti pangibagbagaan da. Kaya't mo, tay darumda ka. Awan pa'y nangag ko, uray may sa nagreklamo dundon. Saan mo't anabang sita? Siyak nga ron ti mabangbangsitan na nang. Nagbaboy ka, David. Mapan kay jitok-tok ti bantay. Naimbagi dyan tawan babalay. Di sikat ti mapano kayat mo. Lida, kaya't mun sakot ti makaraman. At ngamin maibaga, pilosopo ka. Ala, husto daytan. Unay kayo umutan. Ingka man ngamin ijay dondon. Di ka mangre-rebok dito. Nungasta, aklunan na kon, Flora. Wandon ngamin ay ayatan kamat. Iso na lang tapang panunutak di kapsat mo. Oh, apay Jacob sat ka. Maasyanak kan kwa na dundon. Namnamaan nan sa ngamin nga adda namnaman na kanya. Bay amman na Jacob sat ko. Amo naman nga awan namnaman akin ka. Takanayon ko nga ibagakin ko na adi mo pagananaw. Tanagbasit kat nga ro na tao, kumparakin ka. Alak, apay matakas na tibagbagam kan kwa na ngay. Kaasi mo. Saan man na Jacob sat ko ti pagsaritaan ta? Dikit di may papan karata, Flora. Okay. Kasano nga'y agkasartan Nagbiitan ngay. Di tanto matlat turungan ta.
Agkasartakit din tapno makabukiltan ni ti anak ta. Kat, adakan ka dayta Makaamo ka don. At tinaamak, Flora. Inaklon mo ka nun, di kabsat ka. Pudno ka di dayta. Agayan ayat kayon. Kwa, wan mang David. Pasensya ka lang kuman. Ni dundun akabsat mo ti ayatar. Anya? Ala, di ka agsangit mang David. Anya kan sa. Aklunong ko matigasat mo. Awan intensyon ko amang pasakit kan ka, David. Ni ading mo ngamin at talaga ti pakarik na ak iti ayat. Sorry Uwan? Ayos lang, Flora. Nukas timat lagayam. Insapsapam ko mangimbaga kanyak Pinaay na kumadagaw. Tapno sana ka nang namnama. Kwa, mabainak ngamin. Kan maasyanak amang paikan ka mang David. Isa apasensya ka na talaga. Ala, sana balain? Aklunak atigasat ka. Ngamno kayat mo. Adda iretok kan ka mang David. Ha? Kayat mo mang David. Siguro katawan ng matlaang. Kan medyo agpada kayo itihay. Ha? Sino nga dayta? Yag mo man nga rin tinambar na tawagak tawo no teksak. Ta parang mayaw awan ti panang paay mo kanya. Sige, itad ko tinumero na kan ka. Si kanti makaamu makiamaamu kan kwa na. Di ka madanagan. Tanasingpot da ito nga iretok kan ka. Kan agbirbirok matla iti pakiasawaan na. Nanang, ibagayo man ka ni David, ta idunar nan ti talo ababoy na kanyak, ta agkasara kami ni Tinopyak. Anya, ay nagluko kan. Anya nga idunar. Gatangam Amuyo mo ngawan trabaho. Pangala ko mga iti kwarta. Amumat gayam nga awan trabaho kan kwartam. Apay nga rod akon di karit ka mga asawa. Ha? Di mo manan pagdiskitaran titarakan ni Manong Mau. Ta nagrigregatan na dayjay. Italang mo't nga kidawak iti pabor kada kaya ko nanang. Bumawiak to ka din, ton bumaknangak. Ay saan asyak ti kasaritam. Jacob Satmaw. Kinasarita ka ngam di namot kayat. Bayadak ka naw. Kanayon mo mangamin nga apaan. No nasingput ka kumangamin kan kwana. Amangan no matulungan na ka. Ngam kanayon mo mangamin nga apaan. Agsuri ka kan kwana Makasorsori. Baybay ang ngarudan takas kasar. Ikapay gayam may kasar, Flora. Amen. Awan pa'y gayam busbusan ta kwarta. No siya, awan problema. Sa anak mo't makaas-asawa. Noda ko makwartam ta buludak pa'y laang. Tayo suti busbusan ta ngagkasar. Awan basit pa urnong ko. Manumot la ti sweldok iti minimart a pagpapaayak ngay. Bayam, tano bumaknangak. Di kanto pagtrabahunan. Agyan kanto lagan ni Jibalay. Kaano ka nga taabumak ng dundun? Madalong tao. Kalat-ulat ta adumteng ti swerte kanyak, Flora. Kumusta't irik na David? Nakailiw-liwag ka ka din anak ko. Wana nang. Dadagos na nga agas itinasugat a pusok. Ha? Anyat kayat mo asawan? Adang amin inter ni Flora at Smith kaw. Kat inaklon na kaw. Anya, nagkita kayo iti personal? Saan tay? Kahit sa inaklon na kaadagos. Naikita umaanak ko. Amangan mo't no iskam dayta. Saan na nang? Nasingpat ni Rodriga. Boses na langan kat nasingpat. Itintulakit di personalan. Ngam di mo pa'y nakit-kita iti personal. Anyat amom, amangan no agin sisingput laang. Nakita ko iti ladawan na nang. Anya, Ipasyar kong tao diti balay. Agden na kamin ka ni Flora na nang. Awan pa imat ngamin pangikasar ko kinkwana. Isong agden na kamin pag naudan nyo ngay,
Saan ko maad ito'y balay? Taamumot nga inaram ti kabsat mo iti tinopiyang. Saan matlakayat ni Flora tag na diti balay? Ije balay da nati pag naadan may. Uray tag may maysan ni Flora ijay. Awan ni tatang na, tanapan nagkarpintiro iti sa palya lugar. Ay, awan mo't ngamin umno apang gadam. Kasano ang makaurnong ka ngay? Makaurnong agtulat ta kaday nanang. Sige nga ron, tagimpaki akon. Umakar ako niti pag naadan. Kaano ay ngagkita ta, Rodriga? Si Kaman, umay ka dito'y syudad at agkita ta dito'y. Diyak ngamin makapanaw dito'y. Yak mat ammo ni ta, Rodriga. Agpakuyog ka ni Flora. Nagawid di ta kat ang subli dito'y. Sumurot ka kan kuwana. Ha? Sige nga, Rod. Kaano nga tang agawid? Nagawid di kalman. Ang subliin doon bigat dito'y. Makikuyog ka no kayat mo. Sige nga, Rod. Sabtan na to, ah. Wan, sabtan kayo ka ni Flora. Sige nga, Rod. Ay na, magagaran ako na makakita kin kay ti personal, Rodriga. Apay nga agkuyog kayo ti kabsat ka, Flora. Agkita da nga rod iti textmate na. Anya, naikitama. Ang mga nonya taramidan ni David ken ka. Si Putam, tamangan nugundawayan na ka. Si kakit di man. Di mo man pagpanunutan iti dakas ti kabsat mo ta nakasingsingpot. Aywan, agawi din ni tatang inton bigat. Tanalpasan ti kontrata da iti sabali ang lugar. Kahit, amo na ka na iti kabdak di ti balayaw. Un, imbagak nga addan nagkinaawatan ta. Anyat ko na ngay. Awan anya kumangay. Mang David, adday ta ni Madam Rodriga. Nagkita kayo mutlaangan iti personal. Hello, David. Hello. Pudno ganyam timbaga ni Flora. Agpada ta iti height. Natay-tayag kalabasit ngam siya. Wan nga rod, isungag bagay ta. Sige, Mang David. Panawan kayo pa'y kin ni Madam dito'y tain nakagtrabahon. Sige, Flora. Apay, Madam, tiyawag ni Flora kin ka, Rodriga. Kunak man nagkayim kayo. Kin akin grocery dito. Siyak, David. Kat may sa ni Flora kadang iti sales lady dito'y. Anya? Ala, kababain pa ikit din. Ang damat gayam mabalin mo iti biyag, Rodriga. Saan mo't? Katamtaman lang, David. Kahit, anyalat kuko ang tinobyom dito balayan nga Flora. Agtugtugaw kan agil ilad-latan. Ururayan na pa'y ngamin ti awag ni insan na tatang. Nalpas ngaminan tay kontrata da ijay daya. Kahit, nalpas kahit, sanan ngagsapaul iti sabali at trabaho na. Ay awan kasano ang makaurnong iti pagkasaryaw no kasta. Ang patay-patay ba? Tatang, Jack kaya, dahi ta alalakay, aparakin ka. Pagawid naman. ngam tatang. Naimbagpaikat ko ba di kabsat na anidabay ta nagagat dahi jay. Paigamin nga naklon mo adagos dahi ta adun daun. Amom nga awan trabaho na inaklon mo. Apay, gaputa gwapaw, inaklon mo matayin. Tatang, Sinaam dahi ta adun daun. Jack kaya aparakin ka. Pagawid naman, hindi balay da. Nay, ada ka matanakaw. Anyat karga tadakkel abang mo. Murang wanaw. Naglalawo ka na. Murang kansaan. Pinapanaw nakdya ama ni Flora. Anya, Imparupa natin saan na panangayat kanya kang bali na manugang. Ibagbaga na kita sa duta kaon. ay, katagpay sumo ngamin anak ko. Awan mo ngamin umno at trabaho. Sana dahi dya lakay ti pakaupayak. Yawid ko ni Flora di ti balay.
No di nakpagan ano akabalay, ad-adapay kanyak. Basta sa wag niya anak na. Nanang, iso ni Rodriga, di ibagbaga ka no biyak. Ha? Naimbag nga oras yun, nana. Kastamot kan kabalasan ko. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nanumuabalay may. Wenta kayat kayo matamamam mo, nana. Plano min, tiyag kasar ka ni Rodriga, nanang. Ha? Ay kat, adda kayo dayta, anak ko. Tano siya, nulakit di ta naragsak kayo iti tunggal maysa. Suportado akada kayo. Ay, mayat mat niya na tumpungam adabay. Ang bagay kayo launa iti height. Amok nga guyaw ka manan doon. Ayos lang. Total, nasara ka kung ti babaya para kanyak. Tiyag balin akatakunay na iko'y tiyag nanayon. Wala. Sigurado, naganak kayo. Umalan tumot laka na kayo. Awan problema. Basta nasalon at da, doon. Nadamag ko ang nagawid ka, isang nga imayak, Flora. O paya di mo sungsong batan nagiti text kan awag ko kan ka. Kwa, dun. Ay, ada ka matgayam dun down. Di mo disturban to'y anak ka, ha? Tanay, umadanay, ti kasar na. Anya? Nay, kasano Sorry, nga? dun. Sumapol kan iti sa bali nga asawaam. Taddan sa bali nga iayatak. Apay nga, yakas tala ti kalakanakin ka ti panangin sukat mo kanya. Wain, tawan na talaga na trabaho. Idin to tatikayan ayat na kat businessman. Nadiskarte iti biyag. Ala, agawid kan doon daw. Taawanan, karbengam iti anak kao. Nakapasyar kayo mga kabagays. Wan doon. Ta nakabakasyon na bakit ko yung grocery. Ta holiday ita. Umay na kayo matsarong kanan kaninanang Nasayat nga rod Ayan ni bakit mo ngay. Daday di balkon kaninanang. Agis istroyada. Apaya nakaidda ka. Maditibagbagayim. Limtag manan ti sakak. Kanayon na lumtag. Jak amo no apay. Ni, apay ngay. Agpaduktor ka Awan mat nga rod pagpaduktor ko manong. Ni, itaman pa nga nawagan ng kitimanaw. Wain, tabayat ti panagsakit ko. Ano ti mapampanunod ko. Ano ti amiris ko abindot iti kalabas. Pakawanan na kumamanong no nagbali na kabastuskin ka. Ano, tinagbasulakan ka, kapsat ko? Sorry, iti kalayo na panang tagtagibasit ko kan ka ide. Ay na, nagmayatan na din ganda kitang ibagbagam mading ka. Naimbag ka pa'y, napintasan ti biyag mo. Agtintinulong kayo ti asawa mi ti negosyo yo. Adda katulungan mi ti biyag. Ngamsyak. No bilang awanan ni Narang, agmay-may saktaon. Ala, di ka ba nanagan tanda akapsat mo? Di ka baybayan manaw? Itulog kumot aya ang mabaybayan ka. No ada may tulong may, tulungan da ka. Agyamanak atalaga, manaw. Nakasingsingput ka akapsa. Agdalos kayo dito'y balay, Lorna. Garda, tasumangputan ti kapsat yung manipod abroad. Ha? Kaano nanang? Flight na ninton bigat. Anyat pagkwartuan na nga Ijay tangan Baka mo kayo, basta dalusan nyo imbag, tapno awan may bagbagan na. Winanang. Kadwa na nga tati asawa na. Jak amo, di na matimbag ha. Jak mo't nadamagan nga agpaiso.
Agsimpa kayo dito'y balay, tanay. Amoyo matan ti istalye kabsatyo. Kagura na tinarugit a balay. Oh, adakon. Si Mang Putakon. Kumusta kayo dito balay? Garda, Lorna. Mayat matlat na Manong Milyo. Mayat, Manong. Naimbag man ta nagbakasyon ka, Manong. Sa anak lang ako mayag bakasyon. Agtalinaid ako dito Pilipinas. Kat ni ipagsulingay, saan mo matakadwa, Manong? Awan kami. Nagsina kami. Ha? Manan? Nakamanukan nga asawa, Manong. Nga maawan mo nagbayagkan ka. Apay ngay? Awan bibiyang yun anya ti kayat ko nga ramidan iti biyag ko. Nadadyak kurso na nga ugali da. Sinaak. Kastalang da ita. Isa si Kalorna. Di na man kwestiyonaran no apay nga awan agpaot nga asawa kanyak. Tawan pakibiyangam dita. Ay, sorry Manong. Saan ka mo ta kwis-kwistyonaran? Nagdamagak laeng mo't Manong. Ninanangay, kumusta mo tayo? Kasjay pasaray ag sakit no kwa. Adon tirikrik naan na itibagi na. Tilan samot ngamin ipakpakan nyo. Iso akanayon nga agsakit. Ado ti maiparit kan kwa na amakan. Iso aban bantayan mi, Manong. Pakpakanan yung samot ngamin iti may parit. Saan mo't Manong? Ayan ti agbalin na silid ko dito eh. Ijay nga Manong. Ay, manjakit iteng nga. Ije igid ti kayat ko. Jay dakkel ti tawa na. Kentay nalawa asilid. Isagana yung ti silid ko, taagin ang nakapay man. Nabanuga kiti biyahe. Ala, agawaan nyo ti agtalos. Taamangan numatektekan jay kabsat yung aguray. Kat agungot tumanen. Nakadalos kami Nanang. Basit laawalisin taramidan mi. Pasensyaan yun jay kabsat yo. Taamo yumot nga iso ti akin gastos iti pan nakatarimaan to'y balay. Wan Nanang, amumi dayt na. Maala, ingkaayabanan Lorna. Taumayan dito'y silad na. Win Manang. Apay, ayan tayo remote ti TV, Lorna. Ay, adda dito sirok ti lamiseta Manong. Adtoy. Apay ngamin aya, at ila pangikikan nyo iti remote. Ti remote ti TV, dito iti pangikan. Tapno sana mabirbirok no agbuyad da tao. Ay, Wan Manong. Kan sukatan nyo man nagita kurtina ti tawa. Sana may bagay ti kolor na di ti unag. Sumipngat di ti unag no kakasta a kolor ti kurtina nyo. Ayan nagita impaw-paw it ko a kurtina ya. Aday ja aparador Manong. Inkamangalay ti puraw, ta sukatami ti puraw na kita. Wan Manong. Alam Manang, di mo usaran da kita hanger. Apay, ihanger ko nga ro, dagitili na ba Lorna? Agunget ni Manong. Hanger na dagita. Di na kayat nga usaran tayo dagiti gamit na. Anya, pati hanger, iparit na. Ay na, kasla di mo amamo ni Manong mag. Amamot nga amin nakagawaan na di na kayat tapakibiyangan tayo. Alang nga ron, isublim dagita itinangalaak Lorna. Hay, una yun daya akabsat ta. Naidumduma mo ti ugali na. Pati hanger, iparit na. Naimbag pa'y sabon kan toothpaste ta maawatak. Ngam no pati matan hanger, sobra matan dayta. Ganda! Lorna, umay kayo man! Ne, agay ayabon. Agung ungot sapay. Mapan kan iti ayan na. Ta isalapay kung dagiti linabaan. Malpas kayo amangan, panawan nyo latan, nagiti mainawa na plato di ti lababaw. Napan ko lapin na kan iti aso Manong. Aginawak ko man. Nunalpas ti pangan, inaw adagusan. Makapadurman akit kitaan ti lababo. Kandalusan nyo anay bag ti lababo, numalpas kayo nga ginaw. Kirkiran nyo ti igid na, tanay. Nagngina ti tiles anay arami dita. Kitaan nyo matpasit Sana kaputa sana da kayo tinaggastos di ti balay kat awan mat pakibiyangan nyawn. Laglagipan nyo, makipagnanad kayo dito Kinayunan nyo na ita chopping board. Tailasin nyo ti paray ti fish kan karne. Di yu paglalaukan. Nagado alang dita nakadulin. Uwan Manong. Ngala, aginaw kan. Tagdalos ka man i-GCR. Nagrugit. Kirkiram anay bag Masikurana ka mangkit-kita iti narugit a CR. No aglaba kayo,
Kupinan nyo adagos tilinabaan nyo. Di yu ibuntuon lita ta nagalasakitaan. Medyo nabasapay nga min dagita, Manong. Iso nga ibilag ko manan no bigat. Kat di mo ibuntuon akasta ah. Ibitin mo ah. Uwan, Manong. Bakitan kayo ngam di yu pala amutir aramidan nyo. Di mun ko silapan. Ay, nagrigat ka ti kastuyan, aya. Ti awan makukwarta na. Takas lanis-nis ti pagkitkitaan da kada tao. Ala, aw-awatin nyo latan ti kapsat yu. Di yun tutupan. Apay, talaga ka di asaanan nga agsubli ija abroad ni Manong, nanang? Saan kanunan ako? Agnaudin dito'y. Ay, kunak lakit din no agnaedan ija abroad. Kunak no aglaklakay ijayan, tadam balay da iti asawa na ijay. Nagsinad ang arudon iti asawa na. Iso a pinapanaw da sigurun ije balay da. Jay mo't baba iti akim balay iti nagnaedan da ijay abroad. Grabe mo ti kina-istrikto ni Manong. Kasla saan mo tanakabsat ti pangibilbilangan na kada kami kan ni Manang garda. Kasla mo't katulungan. Ala, aw-awatin nyo latan anak ko. Mairuam kayon tumulaeng. Limitado pa'y katigargaraw mi dito'y balayan no kastoy. Paspasensyaan yun kunakmet. Uray takabsat yumot. Tano kontraan nyo ti kayat na. Ad-ad da nga agungot. Sapay nagpig sa tingiwa na no agungot. Huwag nga rod kababain ka dagiti kaaro ba? Sapay sang kaibaga na nga iso kano takin kwarta iti nagastos dito'y balay. Iso adi makkel kan pinmintas. Anak ko. No dala ko masabali a papanan, pumanaw ako nana. Sino tinagluto ititlog? Siyak, Manong. Apay gaya kasta tiluto na. Sunny side up kumaa. Kinautaw mo matan. Ay, sorry, Manong. Jakmut ngamin amo asani side up ti kayak yung. No agluto kay ngamin, damagan nyo pa nga umuna no anya ti pamayan nyo. Di kay basta agdesisyon latan. Ako na matlan da kayon ti boss iti na ti abalay. Ah? Pasensya kan, Manong. Mangluto kay ti sabali. Diyak kayat na iti aluto. Nanan, apay adi yu baunan nga trabaho da garda kan Lorna. Manutawan dan, yung papakpakan da pala kada kayaw. Adamot tay ap-aplayan da. Ngamawan pa'y matawag kada kwada. Manutaw-tawan dan, nga mitada lang agaplay. Bakbakatan dan. Nagtrabaho da, idi adda ka ijay abroad. Ngam nagikat da, taadda ka no inaplayan da sa bali at trabaho. Ay, agawaan dati agaplay ata na bumakit dan. Naimbag no ma-employ dan to pa'y. Ang mga no over-age dan taon. Bareng awagan dan to idan Narigat mo na mang namna madalatan iti kwarta nga itid ko kada kayo. Sa pa'y awan trabaho kon. Isudamat ko matimang tulong kada kayon Ikandak mo't iti kwartak, idi agtrab-trabaho da pa, anak ko. Apay awan boyfriend da. Di dan makiasawa. Ay, jak amu, anak ko. Awan mo't ibagbagada anubyo da. Jak amu, no ilimlimod da nga ta. Di da pala makiasawa tapno ipanawan na itagbalin nga asawa da. Ha? Sa anak akomportable no ado ti kabalay ko. Awan mo't nga rod balay dagiti kakabsat mo, anak ko. Isu nga road ang makiasawa da ko man tapno ipanawan na iti asawa da ida. Kasanon no saan da ang makiasawa? Ay, masapo lang makiasawa da. Wala nga na siyak timang biyag kadakwa da. Ay, sana mabalin para kanyak tinatnat gedak ija abroad. Para kada talayang nanang. Para iti panaglakay ko ken panagbakit siyaw. Agsapul damot iti trabaho da atap no makaurnong da. Kumustan ti inaplayam, Lorna? Awam pa'y matawag da kanyak manang. Si Kangay. Imawag dan. Kauawag da lang unay. Anya, kasano agtrabaho kan? Una, agbiyahe ako nubigat. Di panawan na kami dito'y manang. Una, ading ko. Tapno makatulong akmat kin ni nanang. Tani kababain iti kabsat na. Kanayon nga agtang. Pag naudam ijay ngay. Adda na sa pulan tigayim ko asilad apag naudak. Abangak dayjay.
Saan abali tanalaka kano ti abang? Ay, naimbag ka pa eh. Alanganan samat di inaplaya kun. Jakmat mauray ti awag dan. Agaplayak sa laangan nga agabron manang. Anya, panunutam anaimbag day ta ading ko. Tanarigat tagtrabaho iti abroad. No awan na talaga ti master ka na trabaho dito eh. Kapilitan nga agabrodak manang. Alam makaamo ka Basta panunutam anaimbag day ta. Di ka agdardarasudos. Masapul abuo ti pangedeng mo. Tapno awan to ti pagbabawyam ading ko. Nakastreka ni ti trabaho di kamsat ta. Sika ngay matlor na. Kano ngagtrabaho ka? Urayak pa'y ti awag da kanyak manong. Ay, awan daytan. Di mo namnaman dayta. Kung kunadala dayta, awagan da ka ng kinapuno na. Saan da kang alain? Ha? Awan nobyo maya. Awan manong. Una, tano di ka makastrek iti trabaho, makiasawa ka lang. Tapno adamang biyag ken ka. Ha? Apay awan agar-aram ken kaya. Adamot angam. Awan makursunada kadakwada. Oray saan mo akursunadan Basta dama ko na, panggadan na. Praktikal ti biyagitan. Saan nga uso nita ayat-ayat. Basta ada pangbiag nakin ka, alakit day. Kayat mo, ti mabakatan na balasang? Manong. Makiasawa ka kit din. Kita, tay adda balay na, tapno adda pangyawidan nakin ka. Hello, Lorna. Kayat mo, taga-abroad na. Ha? Anya taramatin ta nga agabroad ngay manang. At dagayim ko nga agap-apply. Basit la tigastusan ta. Jay kumpanya ka nun ti makaam mo iti magastos. Umay ka dito yung syudad. Tailakad tan ti papers ta. At dala-alaam a requirements di ta lugar tayo. Sa kanto agluwas. Sige nga rod manang. Awan matlangan tayo uraya ka trabaho dito eh. Bastit mati sweldo dito. Iso nga agabroad talaangan. May sa apagilyan ti applyan ta kan kumpanya. Kasaya. O sige nga rod manang. Ina, sapay ko mata mapagasatan ta. Sapay ko maading ko. Sige, urayan ka. Agan-anad kayo iti papananyo anak ko. Ay na, kailiw kayon to ano agtrabaho kayon iti adayo. Sana bali nanang. Tano agdanton na pinta sa trabaho mi. Pauitan da kayon to iti kwartayo. Bakit akon? Diyak kasapulan ti ado a kwarta. Agurnong kayo kit day para iti masakbayan nyo. Agan-anad kayo kumaakanayon, anak ko. Awagan tayo dalor na ken garda nanang. Kasari tayo. Agdawat kayo iti kwarta, tapno adda paggatang iti agas yo. Anya nga agas. Awan mo't sakit ko, Milyo. Adda, umanuyag kayong tupay. Ken nakapsot kayo. Marigatan kayo amag na. Gagangay ti bakit Sumalog mo't den tipig sa kanak ko. Basta kasari tayo dalor na ken garda. Ibagayo, ta nayunan dati ipawit da kwarta. Hello, garda. Kaano ngay ngagpawit kayo ti kwarta? Di yung liplipatan tiyag pawit atan eh. Ano ti kasapulan ni nanang agas? Tulungan dakmat Tanay, may ibusan ti urnong ko akwartak. Wan manong, hindi ka madanagan. Tasaan kami nga agliway nga agipaw iti kwarta para kininanang. Nainayunan nyo ba sait, tanay? Umad-aro ti agas ni nanang. Ha? Kung nagrigat ti agayuan ti bakit? Di ammo ti rigat ko di ti balay. Pasaray agkabaw pa yan ti inatayo. Kastaya. Ala ano sa mga ruti inatayo manong. Saan abale? Tano adda ka sa pulan na. Mangtad kami kinilor na. Wala. Rumbang laang, tanay, awan trabahok. Jay urnong ko lang tinamnamag agastusag para ti panaglakay ko. Hanggang na, may ibusan. Makais-is buak. Bangunan naman, Milyo. Milyo. Ay, kanya kayo matan.
Kay imasam ti turog, ringan da ka. Di nakmat nga mining katangan iti daya por ko. Di yo kabalan ti bumangon na ya. Kabalan nyo mag... Saan anak ko? Marigatan ako na bumangon kan magna. Kibinin nak Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Narigat mo't gayam ti awan katulungan na. Agawid ko man, nagiti kakabsat ko, tay suda mo't ti mga sikaso ka na kayo. Ano sana kanak ko? Tamabiit siguro ti apit ko. Awan to ti pagproblema Nanang, apayan di na kami inuray iti kapsat ko. Pinanawan da kami matan. Awanan ti ina tayo, manang. Pinanawan da tayon. Kaano ti subliyo di abroad, Lorna, Garda. Dualawas mila dito'y manong. Wala nga ron. Da kayon ti makamoy ti magastos para ti panakalamay ni Nana. Uwan, manong. Di ka madanagan. Sagot min kan ni manang dayta. Agmay saklat ta dito'y balayan. Manipod na tayo ni Nanang. Kunak no agragsaka kon. Taawanan ti paka-stressak nga si kaswan. Hangam kaslaki maro mo't stress ko. Nagrigat mo't kayam ti agmay-maysa. Awag mo't tinang ti kakabsat ko. Agaawid na ko man tawray agnaindamanan diti balay. Hello, manong. Hello, Lorna. Kaano ti awid yung ay? Saan kami nga gawin? Tawan mo ni nanang awidan mi, manong. Ha? Kan nakiasawa kami ka ni manang dito abroad. Isa dito kami nga agnaad. Anya? Di kay agbakasyonan? Saan na tawa mga rodan ni nanang asangputan mi? Aya. Kailiw kayo na makita. Kunak no saan kayo pa yan nakiasawa. Taagawin kayo kuman dito balay. Tagkakadwa tayo manin. Ha? Pag-awalan da kumading ko. Mababay na ka na kayo. Ngamin, kasla pinapanaw kayo dito balay. Ang nagrigat gayam ti awan kadkadwa na. Nala, bayan nyo. Tanumaadaan kami to iti gundaway. Agbakasyon kami to. Ngam, mabayag pa'y siguro day tama nung. Nay, apayakas tamat titsura amon, milyaw. Nagkutong kamutan. Apay, agsakit kaya. Uwan nga rod manang ibiyang. Jak makaluto iti kanagta, jak kabalan. Apay, anyat sakit mo aya. Jak amo. Jak pa'y nakapacheck up. Jak kabalan ti bagay ka mapanagpakita iti doktor. Anya, ay sus, mabitla nga rod atay lutuan kay ti kanam. Agyaman ak manang. Naimbag lagit din tada kayo akaaruba ka mang tultulong kanyak. Apay nga minadikan ng asawa idi aya, tapno nadan ka kumay ti anak. Anda ko mamanga sikasukan ka. Uwan nga ron. Adamot anay itay nagbalin nga asawak. Ngam awan mo't nagpaot iti denak. Di nang abin kayat ti ukalik. Ha? Nagrigat may sama ng ibiyang. Nakakaasya akong